Мен Канат Шарипбеков. Бүгүн сиздерге Кыргызстандын эң кооз аймактарынын бирин көрсөтөм. Көп жылдан бери видео жана фото тармагында иштейм. Жаратылышка көп кызыккандыктан ар жума сайын бир күндүгө салууга чыгып тасмага түшүрүп келем. Жаракан көрдүңөрбү? Сиздерге мырахмат угам келгениңерге. Дайым ушундай жакшы күндөрдө жүрө бергиле, жакшылыктар Дагы алдыда кызыктуу жерлер сиздерди күтүп турат. Будун арасынан сатырга кыя менен Дубай менен Турцияңарды коя тургула. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар, жаратылыш сүйүүчүлөр, айрыкча жошолуктар. Бүгүн мен өткөндө айткандай Алай районунун Жошол айыл өкмөтүнүн Аю Тапан деген жайлоосуна келдим. Бизди Жошол элдик театрынын режиссеру Темиржан аке ошол бизди жайлоого алып барат. Айгыр булак деген жерлерге, ошол жерлерди көрсөтүп, бизди бүгүн эртең таң атыкча алып жүрөт. Анда эмесе биз менен бирге болуңуздар. Ayının Oğuz'unda turabız. Moldovay. Кандай суу? Мен бир Мурдаштан көргөнмүн, анан бир Жошолудан көргөнмүн. Таза su. Mana dağın жүрөбүз. Кет. Өңгүнүн ичинен суу өтүп атат. Ошол жерге барабыз. Бок, бизда. Акбаранын көз жашы деген кино ушул жерлерде тартылды. На звезд метит. Партия нас учит не воевать с природой, а любить ее, беречь. Өңгүнүн туунан суу өтүп келди. Көрдүңөрбү? Мына биздин Кыргызстаныбыздын жаратылышы. Ayda millet aynı çıkıp var görüyoruz da. Daha bir şey.
Keletkanımızda dasturkon jayıp, kaymağın berip, nanın berip, biz tosup aldı. Çedik, kettik endi. Anam o şeyden ananda evet ketken neme var. Yol var, kayda var. Kakratın başına o yakın aparatlar. Koş. Sizin atыңыз kime lan? Anarbek. Anarbek'e rahmat жаңа. Amaylı. Россиядагыларга салам айтып коюң, кыргыздарга, жошолуктарга. Hop dire salam Rasalıklar biz amanmız esenmiz. Kelge mana. Barına esen bolgular, tinç bolgular. Mana gel baldarın yanına al oğlum. Dur. Салам айткыла, Россияда, Бишкекте бирөөлөр барбы? Akelerde hava vardı. Ayt gele. Киндер бар, ошо аттарын айтып салам айткыла, көрүшөт. Kimdir? Biz de içimiz okul. Ya Ha, salam dep koy. Bana salam. Rasa kırgızlarga salam. Esen bolgular, tinç bolgular. Акбаранын көз жашы деген кино ушул жерлерде тапшырылды. Жүргөнсүңөр да барыңар. Ошол жерлерде кетип атабыз азыр. Айгыр булак деген жерге жетейин деп калдык, Куда кааласа. Эң оор жүк менде. Айгыр булакты мен ойлогом жердин түбүнөн чыгып, үстүгө кетип окшойт деп, октор кошуп. Андай эмес экен, кичине эле экен. Буга жогору болду деп алып келип, таппай көргөй өтүп кеттим. Ошол. Тарактын артынан чыгып аткан суу экен. Кеттик эми. Мындан ары азыр bu aşudan öteyiz hazır. Toğdan nar öteyiz. Bugün mü? Bizdeki. Yes. Videoda. Yok. Ha. İlyas. Radyo. Ya aygır bulak mınavı. Biz o yaka ötüp ketpiz de. Beni soruyorsun ya. Ötün. Hadat. Kırgızı sen ak yapsın da. Ne oldu? Ayda. Bunu kıyılamasın. Sonra geldiğimiz iyi. Ne oldu, çaçadın mı? Kurgak деген жайлоого келдик азыр. Kurgak деген жайлоонун азыр Kurgактын белинен ашабыз. Анан кайсыл жерге барат элек? Чоңдөөгө өтүп кетебиз. Үстүн Сарташ деп коет. Yazgan aytmışsın. Kim? Yazgan aytıyor. Şurada ben olsun. İlyas aka айтып коюңуз эле. Кандай Anamın aslılar mı? Sataş kaçıyorsun çoğunun üstüne. Bunlar Abdülk, Tabas, Mütoş'udanlar. Onları şöyle Mehmet yanlar. Ha, Mehmet Takawa. Onları şöyle Mehmet yanlar. Emi bağı Murun Çoşolu oyuncu çıkan çal koydu. Şu var. Bunlar arasında takım oynuyor. Bunlar arasında Sartırgı Piyami'nin
Nar keng saz ötüp bilesen. Ya bu kurgak maya aşk suuna. Ondan sonra kök su kaçıp gidiyor adamlar. Mana o akkarda sana. Baya kök suuna. Көксу, Нура жактагы көксу да ошондо. Şu kök suundan nar Kıtay oldu. Andak kıl, dağıtı olsun. Yanadınlar dağıtı. Onlar andak kıl, anağın keyin kök su oldu. Sıvay aldı gelsin. Эң кызык жери Кыргыз эстрадасындагы хитрлардын жарышы. радио тартат экен. Кайсы радиодон билбейм. Мына каймакам алып жең. Кымыз иш нерсе болбойт түк. Кел отур. Sen oğlum Akkepler'in bu sel kasal bir boy işte. Анара Мирбек кандайсыңар? Бизге мына мыймандар келген экен, мынантип сүрөткө түшүп атабыз. Бардыңарга салам айтып атабыз. Шаарлык балдар келген экен, ушу Темиржан эке. Сиздерге мырахмат кам келгениңерге. Дайым ушундай жакшы күндөрдө жүрө бергиле, жакшылыктарды көргүлө, тойлорду көргүлө. Ушинтип мыйман болуп жүрө бергиле. Туугандарыңарга. Рахмат sizlerge de mına kurgak jaylosunda Kuvanç tağam, İlyas tağam, Hösön tağa tınç bolgula. Mına kaymaklı şirindigin Rossiyalıklarga tartıp oğum. Kanday tatlı. Göğümü. Hayır tınç bol jakşı jaylap düşüңүздөр ama o canınızdan mene. Davay. Кетпеңерби? Кыялап чыгып кетти анар. Бийик жер экен. Torpu. Ne kurgaktın aşıyorsun aşağısı. Hazır çoğunluğun üstünde caylı var aşacaktır böyle. Өтө көп бастык бүгүн. Алыс экен өтө. Ышкын жеңер келди а? Менде акыркы надежда калды. Бираздан жетебиз деген. Жарым жолго келдик азыр. Ha bul Кыялап чыгып кеттибиз. daranın içi. Ana keng tala Мына биз баягы ылдыйды карасаңар, кыргыз үй менен чатырлап narağında турат. aygır bulak durat. Нар жагында Айгыр булак деген жер. Ошол мына алыс болуп көрүнүп атабы силерге. Ушул жерге чейин жөө чыктык азыр. Азыр эми бул жагынан Toğun aşağısı. мына тоону ашышыбыз керек. Ошончо калды. Аштык. Мына Кара Сорон деген Алайдагы Ленин пиктен кийинки эң бийик zoo. Мына Куда кааласа чыктык. Не бар экен азыр көрөбүз энди. Пока табышмак. Ана жайлар. Жошол айыл өкмөтүнүн жалпы жайлоосуна келдик. Биз келдик мына тоону ашып. Орточо эсеп менен 13 километр жөө бастык. Азыр Жошолдун жалпы жайлоосуна келдик. Бул жакта тоонун ар жагында Кара Кылжа ошол жакта жайлоо чыгат. Азыр эми ылдый түшүп, жайлоодогулар менен таанышып, ошол жерге эгер күн өтө суук болгосо, чатыр тигип ошол жерде жатып калабыз. Эгер күн суук болуп ыңгайсыздык жараткан болсо, анда дагы 13 километр жөө басып кетебиз.
eskirdi. Келгенибизде ой союшкан экен, ошо эттеринен берди, курсак жаштыгы койду. Жаттык эми. Төшөгүн алдык. Өзүбүздүн палатка кыргыз үйгө жатты эштелем. Природан көрүп жатайын деп. Өзүнүн палатканы тигип алып ошол. Үйгөдө жатпай ушундай природада эс алганды унутпагыла. Күн тигенде жакшына болуп калат экен да. Eşit açıp koy, aç. Men geçer öngö beribeydim da. Öt ayak bakalım. Kızım bir yapayım. Buna al. Bir yapayım. Koşukta sop ana balaga. Nukura kırgız, nukura kımız için. Ne kadar sarap ki. Bir yapayım, bir yapayım. Oşunun barı esinde, oşunun ayları esinde, oyçulgap durgan gezinde, oşor düşüp sesimde. Beş kökülünün gülü buram, eştene gelgen beride, uçtum ümit bulam, basile nazik beride. Salam. Alısta жүрген балдар, Kırgızdın balları mına biz Ayış Tapan ayının Abdüvektin ayınında oturağız. Kaçurada. Çoңдөдө. Çoңdöğüde oturağız. Tınç bolgula. Kırgız balдар jaylo kımız sağındıgarmı? Mana kımız natural iştep gelip jayloga çıkıp kımız içkile. Torağı. Söyle. Айтарым. Kuş kelipsizler. Şunday ар дайым жолуңуздар шыдыр болсун. Канатсага ден соолук каалайм экен. Ошентип кыргыздын ушундай жакшы жерлерин тартып кыргыз балдарга көрсөткөнүңө рахмат. Менин бир туугандарым дагы эсен болсун алыста жүргөн. Бардыгына бир туугандар группасы баарыңарга салам. Тынч болгула. Алыстагы, Россиядагы, Бишкектеги, башка жактагылар чоң салам бизден силерге. Келгенде ушул жошолуга келип эс алып кеткиле. Таза Эң kımız жакшы içip жайлоо экен.
таза кымыз ичип, чыныгы нукурак кыргыздардын жашоосун көрүп кеттиңиздер. Ama. Senin kızın mırda aytadır. Bir bala otkan elek. Mırdak bağınızım. Kırdaççı? Abışkan. Kırdak koy. Katık. İki koyun var ki. Biri kara kumurdu, biri bozardı. Pazarda alıp dönürdü. Faydası çok koyundu. Yolda koyun tutattı. Hep bağış devirletti. Benim balam Manas aytar. Benim Manas aytar. Manas. Manas aytıp var. Manas aytıp var. Manas aytıp. Otur buldu. Otur bana aytar. Manas aytıp var. Otur az Manas aytar. Olayım mı otur? Derim misin? Anam da. Bunda. Tüm. Çıkan kutladı. Yakın hasta koyuyor. Ayılıma bararımdan attığım. Atam doyup gözlerimden yaş çıkıp. Bal-balaktay barcığımdı unutup. Balalığım keli cüdey bastırıp. Bal-balaktay barcığımdı unutup. Balalığım keli cüdey bastırıp. Alımdaydı balız çaktan jel gelip. Köpten berki köngül kuvun jazambı. Көздөрүнөн öpküm келет эркелеп. Мен алыстан сагынганда атамды. Көздөрүнө öpküm келет эркелеп. Сагындым ey атамды. Ошондой вакыт. Жантым. Bağladım başını devetek. Bana bolursun. Bana bolursun. Al işte. Al geliyor. Dur. Sen dur bana. Ha şuraya bilet götür. Mana en son taza çınığı naqtaygımız. Oyloğun işte kıstagan turmuş gelip degen şu da bugün getebiz dep gelgeni gelsin dedi he. Gelip öyle getebiz de gelsin. O gelmeli oşo. Anam aydan çarçap biz ketep turgan bolduk elerde. Ha, nasip gördünüz mü? koy. Geçtikleri başlanırlar al diye şu kökör. Naylı ol çelemen tağalarım oşo soktu. Gel artık. Alыс жақында жүрген туған ұрқа бардығына салам бізден авалама. Жайлауға келгіле, той сойып береміз. Ақшаны көбірек Той ішіп кеткіле, ақшаны көбірек тапқыла. Келіп қымыз ішіп кеткіле. Бізді танығандардың бардығына салам. Туған ұрқа. Біз жайлауын жақсы жайлап атабыз. Балам Манас айтады. Келешекте Манасчы болады. Hoş gelipsizler, sizlere de rahmat. Rahmat. Ardayım şundaydı ya. Aş köşkün üstünde жүргілі. Toqçuluk, tınçılık bolsun, zamanınız tınç bolsun. Şu dasturxanınız nangart olsun. Barыңızдар tınç bolыңыздар. Şu bala çıqa menen tınç bolla. Şu жақшылықтар болsun, şunday den soğuk menen. Ekşide şaşırtıl bereli. Şu tınç bolla. Rahmat. Aytkanыңыз келсин. Abdübek Bököş rahmat. Ha, gelin baldары rahmat. Tınç bolla qayerде olsa şu жақшылық. Qazan tolup, çelek tolup, qarın tolup, mayılıp, жақшына қатқырып, жайлауын жайлап түшіп келген. Rahmat. Sizlerге дағы. Dağcılar жақшықтар жақсы жүргізді. Şoq. Ел солуңыздарды берсин. Rahmat. Şunday нәрселерді қылып жүріңіз. Rahmat. Rahmat. Şu su değil. Sana da oturamaz. Olur mu? Taşta tayarın. İmam Bey taşta oğlum. At bol mu? Anam qarap At bol. жақты қарап қойсаң. At bol. Жама қиын ат та бұл.
Бұл жаман тебет да. Ана тебет ана. Нары. Болды жаман аты кет. Мына урматтуу кыргызстандыктар, ушун менен биздин саякатыбыз аягына чыгып баратат. Адамдары адамгерчиликтүү, чалкады. Адамгерчиликтүү, жакшы сыйларды көрсөттү бизге. Чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Мындан кийин дагы буюрса Кыргызстандын дагы жакшы мыкты жерлерине барып, ошол жерлерде саякатыбызды улантабыз. Сиздерге чоң рахмат. Ушунча сыйлаганыңыздарга. Өзүңөргө дагы рахмат. Мындан ары биздин Алай районунун жакшы жерлерин Кыргызстанга таанытып, жакшы туристтерди тарткыла. Күтүп алганга биз болобуз. Рахмат. Айым ушу жолуңар ачык болсун, Жолуңар ачык болсун. Кыргызды унутпагыла, ушундай жайлоону унутпасын жаштар. Келип тургула, эс алып тургула. Дубай менен Турцияңарды кое тургула. Россияны деле кол. Россияны деле кишиңер болсо, планыңар толсо, буяка келип эс алып кетип тургула жайында. Şehrin son zey. Kana gittik oldu o min. Омин. Рахмат чоң сиздерге, ушунча сыйлаганыңыздарга. Болду иштим. Жут. Анан Биз үйдүн жанына тартып ке, болом, иштейбиз. Ке, жарым эки боло келчи. Ке. Болуптур, рахмат чоң сиздерге. Жакшы. Жакшы. Тынч туруңуздар. Майли болуптур, жакшы бардылар. Болуптур эже. Мына палатканы силерге таштадым. Ушул жерде ойноп, ушул палаткада жатып, ысыкта, күн ысыкта ойной бергиле, а? Жакшы барыңыздар. Кана пока дейбиз. Пока. Пока. Болуптур, а? Пока дейбиз. Рахмат. Ошол кылып аткан иштерим бүт баарын эл үчүн жасап атам. Жошолуктар, мен силерден кутулдум. Былтырлары качан жошолуну тартасың, качан жошолуну тартасың деп аттыңар. Кийинки менин саякатым менен көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.